India by South Africa final matches je hadne banon dunia brak sukar hini tan bagin ba South Africa ko pura watch tam hinai purana sukar hini hinjago narong ke sainman South Africa ro watch pan bro final match thongmia ubon bang first time bro final thangmon kalayo tai bro umtai kotor match knockout match ko bro pai amang song hain bang no purana sukar hini hinjago ta tak borong khela romanya ka thangnai je test ni ODI World Cup ro semi final si bro Maxwell masa bai bro match hari ja ko ta naisi hain bagin bro sukar hini hinjago ta purana sukar tai ke India no ke no haino to mehnai temporary sukar hini hinjago India ro no temporary sukar hini hinjago tan bagin bro nukuin manu na bro thangnai je test ni ODI World Cup a jaga bro final hari jak tai semi final 2022 ni semi final hari jak tai WTC final match ajago haijakhan bagui India nake temporary sukar hini hinjago T20 final matches je system ka South Africa ro harika 30 bolo 30 run china gaun phan brok pai yang ka bang no pura sukar hinge phan abo borong no wal ni number 1 sukar hinge pano ni chai ongla thanan thake bro umesh pura brok pas pai jak me si hari thang human kala eta borong paina ni chance o jaga kengma to India rang le matro 31% paina ni chance tongo South Africa rang ke paina 69% chance tongta bahke pa tongne ba bolo ek run ke sangi tong to pura ekdom amdai ka tongman tang ibole South Africa ro pai thang chinai tongman ta Indian fans da TV na je TV bokhoi ka song marke no tai ibo India ro pai ong sinai no last dia he India asong marke comeback hepe kha South Africa ra amta he ke no 26 bolo 24 run nango te bang na 6 wicket hai tong khata umau T20 os ni ko to mar nong kha sanan thaka ke South Africa ro pura match pas pai jakta pura bro pai jang match bro hari mang kalai talmo bro omon dunia na phonung git khata pai jang match ban baike hari last over 16 run nango पहिला बोलन 4 विकेट खा उमन बरके गेल दिबना खता पर कैश आउट साउथ अफ्रीका रो उमन फ्रोंगन खा पाइजंग मैच न पन बाइके हारि ना नांग उमन पूरा फुनो गइ खाइ साउथ अफ्रीका 30 बोल 30 रन नांग मानी उम नंबर रन खाइ त पर 24 बोल 26 रन नांग 15 ओवर 147 रन नांग जाक 5 विकेट थांग ताइबर ना 6 विकेट नांग हाइपन बरो उमेश 7 रन बै उमेश हारि खता साउथ अफ्रीका रो 7 रन बै उमेश हारि का 15 ओवर साउथ अफ्रीका रो यागो पूरा मैच पूरा कंट्रोल खाइना रुक जाक सिता उमन बारे के बरो सादान बै उमेश न पाइ आंग थांगाता मैच पाइ आंगमन यागो ल खतै तमंग न जतन थमन एदम ग्रामनि मकल मुक्ति खलाइजा ताइ डेभिड मिलर नि मकल मुक्ति खलाइजा रावण नि मकल मुक्ति खलाइजा उमता हिमां अंग खाता साउथ अफ्रीकन फैंस नि बखाना सबाइ जाक तैबंग बुखा उमता के बक सबाना बना हसि तान बै बरो जतन छै दुनिया नि क्वार्टर जतन क्वार्टर सुकार नि हिंजाक बा बक्सा बरम तै क्वान बरो पाइ जंग मैच बेगे हारि थांग बाबु एक बॉल एक रन थांग पाइ थांग अब T20 खत एक ओवर 30 रन अपन चाहि खाइमाउ हिंके बगले 30 बॉल 30 रन थांग ओबस बरो खाइमे अंक त मारनो खाइ दुना साउथ अफ्रीका रन इंडिया रन गिब्रि रमा हाय खाता हि नानि काप नरंग न संसो का दुनिया नंबर 1 चोकार जन छाइमाउ हाय नि रमा हाय कलाइता 12 ओवर 109 रन अंग साउथ अफ्रीका रन ताइ छाना जके चिनि इंडियन स्पिनर 5 योगले ले मास पोरा मार्क स्प्रोक पेन्चर तांगजा पैखा कुलै बेदबनि 13 ओवर 14 रन ना जाऊ ताई 15 ओवर अबनी अक्षर पटेल ने 24 रन बुझागो जेब्रो अक्षर पटेल 24 रन बुझा उमन पर कि इंडियन फैंस जो त टीवी नयन अफ खाइगा मोबाइल लग जे कोनो मोबाइल लक्तै नाइ त खाखबन मोबाइल लंगनि गेम अंकरि फाइ उमता हम पाइ थाकाता पुरा साउथ अफ्रीका रंग मार्क में सयपे खपं yang फाइसिं हाइन बगै बिजि त इंडियन फैंस तस नाइलिया बरो उमनस मै त मन 19 नोभेम्बर नि जे ओडीआई वर्ल्ड कप Australia je ka harian umnas mu ta man changsiu boro baka bising tunde bhai ka hayong hayno sia saimale tama 19 November ta sham ta yong phai 19 November ni tisha repeat ong phai om thai ong phai ni boro baka chen de kana nan tine proman song phai kata am de ke Indian fans sabi kata e bisio tak lai le chung baka dekpan baina nang chung baka pai ma tong nai come on India om thai ong lai bai tong ta आसमार साउथ अफ्रीका रो बोइ तखता डेभिड मिलर 7 बॉल 6 रन छान थके 200 स्ट्राइक रे ताई हेनरी क्लास 22 बॉल 49 रन डाले बसु 22 बॉल 49 रन पूरा मार्क छान थके 200 निसा स्ट्राइक रे थुंगी तखता 15 ओवर 147 रन खाइजा 30 बॉल 30 रन नांग तै 6 विकेट नं उमन या गलफान साउथ अफ्रीका उमेश हारि थाका का मा नं खाइसि सान थाको जक इंडिया नि पूरा ठासकेन परफॉर्मेंस खाइको उमो मा सनाइ 16 ओवर 10 पिरियड मन मात्र 4 रन छिरो 17 ओवर हार्दिक पांड्या 4 रन दिनै हेनरी क्लासन आउट खायो 18 ओवर बुमरा 2 रन दिनै मार्को जन्सन आउट खायो 19 ओवर अस्टिप सिंह मात्र 4 रन दियो 20 ओवर हार्दिक पांड्या डेभिड मिलर तै रावलन आउट खाइ 8 रन बाइ 8 रन दियो त तै 7 रन बाइ इंडिया ओ मैच जिति बै थांगो मैच जित नाइन थांगो मैच जिति मान उ जागाव जतन से क्वार्टर कक सूर्य कुमार यादव के समन ओबसिना मेन
O match ni tin point India ra paiman point kang khakai Surya Kumar Yadav ni case to bas point hin khakai ta. Tai South Africa kok sana ba 1999 borok South Africa 1999 semi final je Australia be hadir khata match tairang mon yagul pun hadir zakha. Afron swing borok tai comeback ji khaimi ata. Sana taki India o match India ra final match paina pra deserve khai haipan South Africa ra o match na hainan deserve dekhai khai na mun tolo comment khai sadi.